na le kgone go taba ya ka le Mankoko baby dumela Thobela re a lotša bona re mmogo ke timela go dikgokaganya tša leago go Thobela FM ya ka YouTube o ipsine ka tsotlhe tše e leng gore wena o tla bo di bogetse go ba o di theleditše gona bjale re a tseba gore go na le batho ba e leng gore ba re tšatši le no leng ge ba tsoga ba re imetswe go na le batho ba e leng gore ba rile go imelwa ba emelela ba ithinta gomme ba tswela pele ka bophelo wo ke bolelang le yena o ka mo gugula a gona gore speaks e se ka ba gona ka gare ga maina gago Selepe Madisha speaks o ipotšiše gore ka bele gore SMS ye e ra goreng ge e le gore yena o tlo itlhalosa ka botlalo theeletša gore ka bele gore go diregileng bophelong bja gago ke nyaka go tseba gore kamano ya gago le di-CEO e mo kae ka baka la gore a gone company a tseneng mo go yona a se kopane le di-CEO tša company mo le gore ba bangwe re na le bofiago ba go kopana le motho e leng gore ke molaodi wa gago wa kgausi Tate Slap dumele Tabela le ka seseka ye e leng gore ga ke a ikgwata ke e kgolo ye e leng gore ke kgwego ya gore tlišamo batho ba kgankga batho ba ema mašogo batho ba dira selesela o ipsino ke selo se e leng gore ra senyaka lethabo ke selo se e leng gore ra senyaka wena lethabo la gago le ile la go tlišetša kore ge re le kgweding ya September ka yona tsela e ke putša gore o gopolantše botlhokotlhoko e fela pele ga fao botša batho gore ka bela gore Selepe ke mang ke a leboga sebaka seo ka boripana leina ke Selepe fane ke Madisha ka re ke berekiša ke bile le mahlatse a tsona le tše pedi Yeah. re just gone o etla re mo geshu wa ga Selepe shule kwale papa Selepe se ke leina, papa. Selepe ke leina Madisha ke sona sefane ke belegwe motsaneng wa Skutlong ko Morwa ke in Bakersford just outside Bakersford and ke belegwe mo that was vele ni bojelana ka bo 1980 okay nna ke a fana ka mongwaga ka ke na bothata a ke re a ke go swabele mo ke fitlhile ngwana ka mo ke leng gona ebile ka se change wa swantse batho ba tsebe gore ke na le mongwaga me ka shetse ke ile maotwana a hunyela so tsebang ke sa le go nwa le gore ke na le mongwaga me kae so ka 1980 that is when I was born and then ka golela gona mo for about 4-5 years di sa tloga gona mo ra khuduga ra dula ka le boagong ya ba ge re dula ka le boagong mo from boma 86 87 ya ka thoma thuto ja ka gona mo go tloga ka bona mphato wa pele ba go fitlhela ka Marematlou ke diretse gona around le boagong okay ya bane ge ke feditse ka ona Marematlou wa ka ka 98 ka ya ka tswela thuto ja ka pele university ya Vaal go tloga gona mo ke gona bo ke fitlhileng vele ka tšhofa ka tsona thuto tsona tšeo ke dia tsona di accounting tsona tšeo ba go fitlhela ke rena ba re mema go mputša ka di-CEO and stuff ebile le skill ka gore a eno o tla fela ke ithutile ke sa le gona mola gone gore mabadi a re a tsena le mola ke be ke kgona go tsena le ka officing ya rector ke seng ke bela appointment ke yona ebile ke nyakang gore o ithome ya boetapele bo kare o ka re bo mo mading pele ga ge re tlo tsena go di-CEO a lebelele maemo a gago go ba moetapele dithutong tša gago tša godimo ga ke re ko dithutong tša godimo go bolela nnete sesa ke fitlhe kwale ke le motho le gore be ke sa ipone o ka re boetapele ke dilo tšaka otherwise ke ile ka dira ka mokgwa ke sa le maybe bo high school maybe ke tsena bo di-RCL tšeo ka ke sena kgatlhego go lo tša mohuto ono ke sa dipone gore nka lokha ka mo ge ke fitlha go la lekwa ntho ke nyako lemoša batho ka re lefaseng nako tšeno o ka re bolela le motho le ka mokgono na motho o mongwe le gore o tlo gore a go bona a bona di-potential o nang le yona bokgoni ba gago marana o sa bolemoge ande motho a se gantši o ka wetša re batho ba re botša gore wa tswa gore o ka dia ntho e se o ka kgona go tswelela a re ke re tša serious nna go bile le motho a ileng a nna a re wena o bontšha le motho a leng le boetapele man a o nyako go tšea di-chance ka nako tšeo ge re le ka mokgwa ke tlo bekiša mohlala ke ge ke moroman so ge re fitlha ka nako tšeo ke sa fitlha bo lekwa ya re tšea lekwa re sa fitlha bo lekwa ka nako tšeo bo go na le bo mekgatlhonyana ya dikereke mara for baithutwana kere o tša ba re go na le ela ke formation ya masione ba tsenang mo tertiary bona ba tla ba le ya bona mola ba le ke maroma ba le ke malutere ba le ka njalo mara ya Roma e be sego man le ka ntse re le mola ka kopa lo mongwe le yena a itswa le kae ka le yena a e rata ka pelo ga le moya ena Roma ba re no wa tswa re keng a kry lentswe la modimo le re where 2-3 people gather modimo gona ka gare ra tswa re keng a re tlhotlhelele batho re ka thoma re le 5 go ka sena mo go tshwana a ra thoma le ka moggono ra thoma ka bonnyane ka moggono ra thoma le ka bonnyane ka moggono we ga ntse re le ga re ntse re thoma ka moggono obviously as batho ba re hweditseng e fetša re tswela pele e lebane le rena gore re e godiša se isa ka kolela so today that organization is national in every tertiary it exists but during our time it was only existing in 1, 2, 3 or 4 at the tertiary institution so boetapele ba ka ba tloga gona mo ya ba gore no ke ba motlatša moswara marapo go tloga mo ya ba moswara marapo ka ba moswara marapo ka fetša ka re no le ke nako gore re šutelele ba bangwe re latlhele ba bangwe re ska no hwetša re ganelela mo ditulong tše so
I think go tloga mo ya ba gore le ge ke tsena mekgatlhong e mengwe Mm. setulo sa bo moswara marapo nna be ke sanke ke se e leng tswe le gore ke santse ke khwetse ka re ke sa gapeletša gore se ebe bona no itlela, itlela o le fitla Yeah. kwa le ke le dutse fela le bolela ka something ba re re nagana o ka forma mokgatlho wa bopedi ba pedi ke gopola le yone ke ne ke thomileng ke sa le gona go la lekwa bopedi ba pedi itle ka rena bone re kwa lekwa ke thoma ka bolela mapedi ke re a batho ba kry ditšhelete ba patelela ba namela dibus ba kgona ga bona bo venda ba celebrate ka se ba na le mokgatlho wa bona ba o bitša ka mokgwa ba bitsang ka ona rena wa re sa thoma rena le re ba re patele re ba kone malapa re tsama re bona rena go diagela awa ka mokgwa botlhala ba gona ba go tla ra re dia rena and then batho ba ka boletse le bona re le gotlanya re le mo 15 ya ba gore awa le ge re thoma ntwene mo etapele ke mang ile a sa ka wa tlhoga lebela kwa le nna ke no itibediša le bota mara ke a tswa re e tla gona ba tla ra shu a gona ka mokgomo ele ntwa interesting ke gore Yeah. e ke nyaka bolemoša le bathetši ke gore o ithuta sengwe wena o sa tsebe Yeah. o sena maitemogelo a gore gona ntho e ithutang yona because Okay. go eta pele a go tle bonolo sa batho ba ithuta mekgwa ya batho Yeah. sa batho ba ithuta go bolela le batho sa batho ba ithuta go ngwala go tlela ka lo tse dintšhinyana and lo tse ithuta tsone o ka re wa bapala such that da feletša di nthwala mo e leng gore the very ka mogore le experience e ke na le yona ka boetapele ya nama ya nthwala yang kišela ka mmerekong Okay, ke nyaka gore nna le yona re tle re bue le letšatšing le yona leo e leng gore go ile go diragala kotsi e leng gore ke nyaka re tlo tsenelela mo go yone e fela pele ga fao ke nyaka re kgwathe ya di-CEO ke a tseba gore a gonne mo e leng gore o ile wa tsena gona wa se kopane le CEO gona ke efeng gare ga tsona o motee le go ka se bolele gore motlhomong ke mang ke wa ko companyng efe fela wa bolela leina la gago wo o rileng go kopana le na fetola bophelo bja gago ke bolela leina la gage ee nka bolela leina la gage ke Steve Poison okay and le ge nka bolela ka ena Steve Poison ke boletse ka ena because ge ke bolela ba tsena as CEO ya ba gore nna ka nako tseo ke tellara ele ke le tellara ke re bana le gore mo di-company femeng tse le berekang go tsona ba na le go hwetša ba beya bo dibuka mola ba hwetša ba re ba bolela ditaba tša mo femeng gore na go diagala bjale bothata ba rena batho ba borena ba gore na ba rate go bala yeah lo tša ge dutse mo di kgabišitše matšetša even west matšetša ka re bjale batho ba lebela mo difounung nna re ipotsa re motho ga le mo founung o oketša tsebo wa bala something Ganyao. gane o mola lo tšelo sega a sa fetše a gona thuto ya itšang moo so nna ka tšea magazine jano la kare nkore ke batamele ke kore ba reng kao Yeah. ge ntse ke lebise ke phetla ke nna ola ke fihla go engwe ke a fihla ka bare o a tswa go tsena Steve Poison kare ka tlhoma le gore wa ntšha ba tsebe Yeah. mara nna ka se lebele ka lebela ka itlhola goreng ka re ke na le botaki gape ba matsogo ba kgona go Okay. ka ga dilo ke die ee ka re ko šomišana betšepeditše mara se ke tla se bona ke jesao a tsenang okay ke be ke lebelelo ka re go tšana besa o la tsenang ka designer something ya ne nice mola atwe ka twela ke design leng design tše gore e emela babereki ka moka ba pankeo ka nako eo wow go amogela Steve Poison go ngwalela motho we ke ngwalela ntho ke mo ngwalela email ke ngwalela ko officing ga ke le from the tellers ke thoma go le company secretary bjale ba re no ntho ke re ya rata idea yeah o tlo tla mo a tlo amogela mpho eo le re ne mo diritse yona o tlo kgone mo tlhalosetša yona ka mokgwa e tlhalosang in writing aowa go ana mago ba ka mokgono vele ka di 23 tša August 2004 a ba le moletlo mongwe o mogolo kudumala ke a go botsa ke re ge re le mola o kopana le batho o hwetse go na batho ba le gore ne ntse le bo moswara lekala for more than 20 years 35 years and stuff ba sa shuti ba sa shoot mara gape tabashi a sa ka ba kopana le the so called CEO ka baka la gore a sanka ba bala puku e la e leng mola go bona e kgabišitše go bona ke kgabišitše le gona ke kuša re go bo le moswara lekala go bona menyetla go ke e mentšha gore ka ba le tsela gore ka feletša kopane le CEO mara bjale ke nana ba bantši ka bo boletseng ba tšhaba mo ebua potša gore ge nka ba kare ga ke tsebe ba tšhabang mara nna ntho in drivang gore ke be le interest maybe into the CEOs and stuff ke gore I believe one day were somewhere yeah ke nyaka ba nthute ba mpontšhe gore ba fitlhile bjang ba fitlhileng ka gore ka ntle le gore ke tsebe gore ba fitlhile ba mo fitlhileng gona ko fitlha bjang mo students nna because nna ge ke be ke šala ke thoma lefeme ke e thomileng is because ke nyaka gore not only gore nna ke feletše ke ba CEO but I wish to groom other further CEOs okay because I think that is ke mo tshwantse re gona ke motho le ka nna le ra swana go tša re tšhabana bjale ya ba yone ma gore ne ba gore wa tla o tlo amogela mpho ile ya gage go tloga gona mo ya bana awa gona ge di tlogile ka mo ke šomileng gona I've always had the interest gore ke nyaka go tseba hlogo because of le gona no go tseba hlogo gore ke nyaka di privilege
o bangwe tlo re o mothako ke Wa ithapeletse. wa ithapeletse Mohlomong ebile wa re fisha ka kwa wa o re tlo re loma ka thušetša le mo kantorong. fase go ne gore nako engwe o tlo re go le moke o maybe o le moswara lekala e le thelara ka mokgonola ba go botsa go le re se ka tompotsa ke tseba mammang no nna fela ke berekišitše ke tlo no homola ka bara and ebile a nke ke wa šomiša for that ke lebaka la ka la gore kopela batho ba ke gore ke nyaka go tseba tsebo ya bona ba fitlhe ba mmola ka sekgoang kana ka re I'm seeking for mentorship from them. Okay, go a diragala letšatši le lengwe le lengwe gore bo sa nagana gore go ka diragala kotsi e botlhoko e go tlhagetšeng ya diragala gore gona jalo ko bone o tlola lipstick ka kwa kere o reng slepe na o swantse o ithata mma gore wa tseba wa ithata go na ka mokgwa e re ke le botseng slepe wa ithata slepe wa ikwešiša kore o nyakile gore motho e leng gore ba nkapeša makeup a mo dire a mo tlotse le melo mo kere okay ke slepe male a re nyako o phalwa motho ke go ithata wa tseba ya a re nape re kwešiša wa tsoga tšatši le lengwe go a diragalang wa feletša mo e leng gore slepe o amegile ka gare ga kotsi ya go tshoša ya sefatsanaga se e leng gore se ile sa tshwara gabo ya mollo o le ka gare ga sone go tsena mo tabeng ya nkgatla ka re ebile re kgweding ya gona ebileshe ebile o kwena bonte mo šokešetse ka matšatšana re tlabe re dia 21 years so ebile ga botse tshwanetse ke die peti a ke re ba dira le peti ya 21st wa ke sa die peti ya 21st o nyaka go keteka go gobala goba o keteka go fola ke tlatla ko go botsa ka yona off air mare bjale kwa ka mokgwa ileng ka gona motho o le fetse go botsa ka yona Steve Boysen that CO thing gore modimo di lo ka tsela ga bana ba gešo o ka twa lebela mo lefaseng gore nako tseno di a diega re na go re jarnya ka dikarabo mara re sa kry dikarabo tseo ka nako eo ga ka ba le tseba gore mmereko la be go dia gore ke kopane le di-CEO ke mmatametse and all this other stuff e be tlo motho le gore mafelong o feletša e ba ena nthušang gore ke kgone feletša ke le ka mokgwa le mponang ka gona today le ka dumela ka moka gore ge e be ke sa thoma go bereka mola be ke setswe ke be le ngwaga ke bereka ka mean ke etswa ke le moitutwana bjale ke setswe ke be le ngwaga ke bereka kotsi e ke fitileng ka gare go yona le ditšhelete di be di nyakega gore ke feletše ke ba ka mokgwa ke leng ka gona ebile sepetlele se be ke le go sona ka re se durile di be di nyakile batamela close to $500,000 magorena eno ka dumelana le nna gone gore le medical ka nako bo se utse go fitlhile ka bo ditšhelete tša go bonagala jalo ya bona gore e tla go kopantšha gape go šiša morago goreng mangwe tseba mang e le gona e be se ka tša gore wambrapa gore o sale ka mo pelong ya ga gore out of everyone o diretše something se botsana se le gore ba sa se expecta le ena and given le level e be ke le mo go yona ane ko ša reno tsela ga go bontšha go nteboga le go ntlhotlheletša ya ba ne ba thuša ka tsona tšeo but that's another subject ya ba gore one bošego bo bongwe e le la bohlano bošego a ke re ba swa ka moka rena re fetša go apara diphurafura tšela re hwetše re dia meletlonyana nyaka go keteka meletlo eo gape ke e bereke diphurafura bjale ya bane meletlo gantši e pala go sa ba hwetše le matseno a setšhabe gona o tlo go dia ka re moletlo nya ka letseno mara bohlokwa ya ba gore bjo ke sa go botšangana ka rena mmereko ka o nyakile nna so ya ba gore ke bile le mahlatse a gore ke tswile from kwala ka tsenela mmerekong straight and then ke le go tsenela mmerekong straight ya ba gore ge ke sena ke tsenela mola mmerekong wa gona a nke ke sokola a ka swana gore ke o applyela ka ke go tlhaloseditša ke tsene ke tsentšha ke gone gore e tlholetša le bana ba borena gore ge dikolo di tswaletše bana ba gešo a re togile go hitša reno kry-a maema rutši fa sa macrate re botša batho re ba buile eng gae ba diang and re stuff a re go kgopelang matogo ale a go volunteera ke tsone a kwiša go ithaopa tsenelang kwa le ithaope go ithaopa mola go tla le the so called experience do tša o ditope fase mošomong ba re nyaka maitemogelo go gore ke nyaka mošomo ka kae go sa ithaope nako ngwe feletša wa tlhoka bele nna moithaopo ele ke yena nthušitšeng ka baka la gore bele ba lebelela bane ba dipanka ka nako ene ba bušara o setšana le tsebo e itseng ka tsone tša mo10 ke ka mokgwa ke tseneng ka gona mare bele tabe ke tlang go yona ke ya gone gore September ile a fihla ka ngwaga wa 2004 wa gopola go botse re ke kopa le that CEO ka August ka 2004 ka August the following month not even more than a month ke tsena mo kotsing ya ba gore bošego go ngere kušara ba gešo ba le šetse re le right re na le matsenonyana a re kopanyeng re ipešetse nama re ketikeng lotše o tee wa rene ya bano ba na le mahlatsa gore šetšana le sefatanaga ebile ba šetšana le ngwako ka molano camp park mo Kempton Park re no re tsamaye re dulang kwa go yena re tlantšha sainong sa rena re le gona mo bjale bothata ba rena ya ba goreng sesiaka ke rena madodana a sebo esela re inoše le kuša re ga eno ba ka mokgono re le bondota fela phadi ya gona ke fela ga botse ka re hwetša re ya le metla gona re setse re sa sega le go bina re sa bina re ntšhe ka ga tšhwene ka re o bona ke ma bjale gore kgante re bine re ntšhe ka ga tšhwene swantse batho ba o swanela ba be gona aowa re le tsona e le ge thomela le tša bomasa aowa batho ba le ra thoma go kuša gore gape re le ka mokgono re le wahlano ka mokgono le bodutu bo thoma re tsenelela ba gešo ene masaya mara sefatanaga se se le re ka gona go fitlhela dipoleke tše dingwe o tia ra
ke le ka mogone ka le di-blackeshe di tsweletse ka mogola Campton wana re Pitori yo okay ga sebelele gore wa e gana tabe ka moka rena pere lebeletse go tsena ka gare ga motoromoswa ka moka rena bele ke rena bawa ra itahlela ka mola gare ka mola ke nna ka go tlhaloseditse re le ba batlhano ka mogono nna ke be ke dutse ka morago ke dutse mo seting ya mogare ka morago so ke dutse ka mogarago ka mo seting ya mogare ya bane leeto le tswela pele ge re sena re tswa ka Campton Park re di tseleng e ba bitsang Allendale Road le gone ke mmile o mogolo Allendale Road la ba ba itsebang ka nako a rena ka mo 2004 beno ba tselanyana tsela tse dinnyane o ka re o tswa ka di-B ka di-A wa bona mara matša ke tsela tsela tse digolo tša go hwetša le gore bile awa ma 4 lanes and so on mara pele ba tadia ka mokgono e be santša le yone la the small lane mootledi ka ga go le mist ka montle ka mo le gona ke re tšhibole tsena go tša masa a go bona le the way mootledi wa rena molako dila a fapantšha ke se se mo fapantšitšego a tsenelela a tsamaya straight gane tsela ya Kef a re go tsenelela straight mola ya nama ya koloi rile ge e tloga from the Skontiri re sa ntšhitše mahlo a kere ile ge e tlo thoma e gata mo graveleng go thoma go latela tša lena tša bodikukurukure goreng nna o ka re ke nna ke bileng the weakest link wa pelo e nyane ka mola ka se kgone go ka itshwara that movement wa go thoma ka dikukuru tšele ka ba unconscious ka ba unconscious go ba unconscious mo le ya ba gore la ke sa bona se se diragala bjale tše ke go botšang tšone ke tše gore ke di botša ke ba ba le mo go tlhaloseditše gore a wa rra go tloga mo le ya ba gore ka mahlatse koloi le ya emisha ke di-electric danger box yo ya re go emisha ke da electric danger box le wena wa tseba gore bokisi la mohlakase le kopana le koloi ka moko thutupo ke ntho e tlagedang ka bokere mara ba le ba kwešiša gore norman koloi ka nne ya thutupa ene taba ba le ba di-insurance ba tla e replace mara le maphelo a batho a tla pele ka re bona a sa ka ba unconscious ba tswile ka mo koleng and then ba shiftetše kgolenyana le yona gore le ge exploders ka ba wena o šetše ka mogare nna ke trapped ke ka mogare bjale ka mahlatse a modimo ka ge ke botsa batho ba bantši gore ge se tswe nako ga se tswe nakwago so se ka felela modimo pelo gantši batho ba khomitša disete ke na le go ba botsa ke na le go ba bala as batho ba feletse modimo pelo so stay in your lane so o tee a lemoga ka gore man re be re le ba bahlano o e re le ba bane ka montle ka mo ka mahlatse kwa kitimela boela morago a fihla kwala phopholetša ka mo lekoleng ka re ke ka masa go bonagala ga botsene ke le suswing phopholetša go ga maoto a la swara maoto a no go ga bjalo šelebeletše bophelo-pelo le ena o letše ba gage gore nto e ka yo explode a le mola gausi le nna ke mathata a goga o rile go goga mola bona go tloga mo leng gona go boibo go fihla mo re ka no double distance eo re ke beka metsotswana di-seconds less than 10 seconds ke fetša go goa ka mola koloing enele a thutupa a ntegela gona mola fase a ja fase nna ka šala ke patlang mola fase mola le ke sa patlang mola fase mola molola le wena ke re wa o tseba gore bogolo ba ona batho ba go lebela di-movie ba di tseo wa ntšea go tloga mo hlogong wa fihla bo masamoemo antše ke rate gola ke e beatlea ka re batho ba ba na le di-assumption ma gore na re ka batho ba di imagina ja go se imaginega kere so ke nama ke dula ke clarify gore ke fihle ke swile go va go fihlela mo ke intšha ka molola go tloga mo hlogong go fihlela mo na ba gore na bile go le ka mokgono obviously fast forward ba fihla ba le ba di-medicals and all those other stuff ke išwa mo ke išwang gona go ba go fitlhela ka mokgwa kileng ka gona pele bona go go tšere nako e ka kang gore o kgone go kwešiša gore ke tlogile kae mesong ya labotlhano go fitlhelela bošego ge re ya moketekong go fitlhela ge ke tlo ba ka gare ga kotsi ka baka la gore o fitlhile mo e leng gore ka ge o tlhalositše mo o sa iponeng ge ba be ba go tlhalosetša go go tšere nako e ka kang gore o kwešiše o boele sekeng o be selepe o kwešiša gore go diregileng a be lo tlo makala ka gore nna ke no re ge e diagala ka mokgono la ntho e gore ke go beele yona ka mokgwa wa gore ke from the letšatši la kotsi a ke re boditša ba unconscious go ra re tloa ka bo di-intensive ka ICU pele ge ke fihla ka kwa le gona ka re I'm told ka re ke dutse bo makgwedi ane dibekenyana tše pedi ke le ka mola gara ga ele ya ICU before ke tla išwa ka mo ke thomang go te bona bele lena a ke re ka kwa ICU neneng ga o te bona so monagana go sele kwa sa ba kwa le badimo ka kwana ra go te kwešiša botse go thomo ya ka mo pele ge ke thoma ke išwa ka mo di-wateng I think it was gona ka morago ga kgwedi le dibeke tše pedi pele ge ke fihla ka kwa le ke thoma ke le ka moe o tlo makala setsaka because of ngake be ke na le yona ka nako e la ompoditse gore dikgobalo tse ke nang le tsona go bole dingaka di berekešana le rena go wena o ka kwale o ile ngakeng wa fitlha kwalo wa ipotsa gore ai nna tlhogo ya nrema ke ile kae e monagano go botsa tlhogo ya go rema le ge ngake le ya go file ditlhare o tono tswela pele sa tsore monagano wa tlhogo ya rema le ge e fodile jale o berekešane le bona so nna ka hwetša bo yang kosa tshwanetse ke šomišane doctor because a ke nyaka go tlo dula mo I think ke ntwa mathomo ke dipotšišane ka gore
a ke o felela mo and a ke tlo dula mo because ba le gona ke tla dula bo ma 18 months bookelong ka mogoleleng ka gore ke estimation a ke re ba go estimatela ba no ba go fa le go lokišetša monagano gore o se ka go tšana monagano o se ka go tša fela pele berekešana le bona ntwe ka tla tšea nako kaka ba bone ba no go lokiša ka mo monaganong so nna ka di ikwa 18 months tšeo ka re amara ba bano ba bolela lo tša bona nna nka ke bone ka re tla mphelela moke ma gore na I took 6 months ka bora go ditse tshela ke tšekele back into my counter e setela wow wa tsebo fetša go tlhalosa slepe ga madiša gore go betse go thoma mo tlhogong go fitla a ke re mo go fellelang molala go thoma gara mohlomong dikgobale tša gona di be di tseneletse go go kakang ka baka la rena ge ke go lebeletse gona jalo ke re ga botse gare o ba go betse o rang gana mo ka re ke no bona mola le mola mohlomong ge e le gore le dikaro di bile gona tša go kgona go go thuša go thiba mola le mola o ka ba o sepetšetše kae ka re batho ba tla go botsa gore ke ile karong ya mathomo ba ngatha mo ba pipa mo ba dira se le se wena go diregileng ka wena ke rata ka mokgwelela kana motho wa ithuta hono so operation ke karo ke karo ai motho wa ithuta hono no ke tsamele dikaro tšeo tša go feta lesomete pedi yo gore tše lesomete go ya go tše lesomepedi ke mo e leng gore bo ya le hono ba go tšea ba ilo tloša ke re santse go fole mo go fetša go fola mo ba tlo sala gore ga go sa folile ka motho maybe ka nako ba šomang ka lehlakore le ba tsene le stable re motlhogong go swara letlalo le tswa bona rena ba bangwe re sena ntola go ntšha gore go di stitch ba šomiša go ja bo stitch ba šomiša go ja stable go ya letlalo le mo so tswa go lo tšedi sang ke di bontšha ka go so ba tlo go tšea ba go beka mo ba di ya mathomo go sena ka re wa folanyana ba le o tlo ba le ba tlo dila ka side le go ka re wa fola ya go nsegiša go di ile gore ke bone ka re be le botlhokwa marena ke ile ka ya gapela ka re ba nkhudišetše molomo because ke ile ka botša gore le ka se tlo tlogela motho ka molomonyana o monnyanyana o ka reng o tla swanela ko go na itebanya le diviana fela ga ndi rasheng di detse boma so kana ba ka re no doctor a re boela gape ka kwa le dikanong eo kanong nna ke a e gopelela nke le no seganya le no nko go no go lanyana ka re re kwa le go bolela re a bolela to fetša re sa toro sa gona re bolela ka di-pipe ke nyako bolela ka bolela godimo ga gago go thušitše no ge go sa ba se dipa molomong ke sa gona go ka go fetša bela go bela ba le go dia ka mokgono ba le ntong ga ke ne go le moshatho ka re ka no itšea ka re ke ntwe nyane a go bonolo ga se ntwe nyane go tsamaya go diwa ka mokgono go na le ditšhelete le tsone di a tsena gape ka mogare ka mo ke na hwetša ke fa batho motlhala ke re a re wa tswa re go no tloga mo go ripa molomo a go no tloga mo go ya mo le go tloga mo go ya gona mo e ka go diela bo ma 20,000 motho a gona ba re ga e kgone e 120,000 mara it depends gore mo kae jale nna ya ntše ya telele ka mokgono o se seaka ke no kwiša gone gore ge e le ka mokgo a ke tlo fetša nako mo ka ke go file motlhala ke re ke tsene ka September ka December ke be ke le gae ka December ke gopetse 2 weeks ke gopela ditšhelete 2 weeks ke ya gae nna ke di-December ke dula ka mo ke lebetse batho tupa di-cricket ka mafestere le nna ke nyako swara yaka ke amogele ngwa go moswa a o tšhoge le gore ke tswa mollong o nyaka go raloša mollo wa ke bapala ka one ebile ke be ke be shanama le nna ka nna ke tsona le ke ntse ka pere di-bandage mo la mo sefatlhegong ya ke ntse ka pere di-bandage ke re molomo o tsweletseng konšeditswe ke ge ke swara le ba bangwe ke tshwaretse ka dimonamona ne ke tsentše le thontswana a gone ka mokgwa mongwe le nna ke bina le bona ke thaba le bona okay a re lebelela gore ka gae ka nako e hwetša kotsi eo se se mpho ba šetša le gona ka gae mmago bana bo mmago le tlhogono e be ba setšho ba be gona magorena ba setšho ba be gona ke kopane le bona ka 2010 okay ke kopane bona ka 2010 ke šitše ke na le ene go butšha ka mokgono a kwane le senepe sa ka sa pele ga go swa maa senyake ka gore ena a tsebe motho la o tsebao ya ka baka la gore be ke nyaka go iputšiša gore o tseba selepe wa pele ga moo goba o no ba ratile o rileng o tlhakana le ena go mmolediša magore rapid action speaks louder than words ena ka diše ka sekgwene ke kopana le ena go no bolela nnete gape se ke ratsa go boela gantši ke bontšha ntwa gore re se ka iputšhelo tše dintšhi re nyakana le dikarabo tša ka tswelele le tsona because modimo ke ena mohlodelo tše ka moka lefase le godi o tsebile le ka dikgobala tša gago before ke tla go bala o tsebile gape le ka gore ke tlo ba le motho ba metšang mpho ke setse ke kopane le ena bale nna kopane le ena ke kopane le ena mašimong be re šoma mašimong a pleke ya mateng ya ba gore gona moe aowa le nna ke raloka tšaka dikarolo karolo tše di ralokwang ke banna go setulana o bona le poloma le go kgatlhile gane o tla diawang ke re swantse gore dipapatše le wena o hwetse o itse ga thoma gore o swere ke tlalanyana mola ka nako tša dijo ko wena o ke dimang pele a tla thoma gore o lebelela scaftine lo tša mohuto o ne o di-account batho ba bangwe mara le rena ka gore kwa mma gore na le ge re bolela ka ganong re theletše
le wena o ne mo lebelela wa thelela ka leme a re ee o mphile tough time ka ra ke re mohloba le mo ile le mehloba e swane mare bjale o mphile tough time mare ka feletša le mafelong ke fihla mo ke fihlileng gona. okay thego e leng gore wa e go tswa go yena le bana ke a mohutama thekgo eo magorena e thiba le gore le go bjale ke la mokgono le hono ge ke tlile gona mo be swane be ke tlile le bona ka mokgwa le gore mo ke ilang ke ya gona ba dile ba nyako ba gona ke thekgo e nngwe e leng gore I don't even have words for how thankful can I say I am because secondly ke the pillars of my strength ke thoma ka ba lebelela fela ke emelela ke dielo tša ka mokgwa ke share ke nna because of them ge be se ka bona nke be le gore a o bone le hempe ziba so setse a inile sa ile ke mpho so a gona ka mokgwa mongwe ke ka mokgwa le leng ka gona thego ke ikra go fetiša lo tše ka moka ga tsona magorena a ke nyako ba bolela gampe ke dumela gore bo letlhogonolo ba tšeletše wena mo baleng ba bolela kudu go se lekane le selo o nyakantse ba gala gore ba se ka tšeelela wena ka baka la gore le abela le a fetiša a swantse ba ntšeelele ke tloga ke ba encourage wa tswa re ke rileng a kere wa bona kgwebo e re thomileng ke Slam Malaysia Speaks ke le go bona ka re ke ba diela legacy ke something se e leng gore it must be a continuous thing so le nna ntlhantle modimo a ka tla ka gore nkgopotse go a reng go setse batho ba dula mo student se ke ditseng go sone and they can only do that from out ke ema mo le bona ka mogore ba se ka ba emission o shetse a thomile le kwa sekolong mehle ke molata o hwetša le gore o na le setlhophanyana se a nang le sona mola mehle o ile go bolelela ena mo sehlopheng seo okay a re nape re lebelele ke nyaka rona le wena re feleletse ka go lebelela gore go tswa mo e leng gore o tswa gona dikgobalong tša gago go fitlha mo e leng gore o fodile go na le batho ba bangwe ba re ei wa tseba gabotse selepe ba tshwanetse go ba le di-psychologist o tshwanetse go ba bone ke batho ba go fapa-fapana mane ba mmušetse monagano wa gage o sekeng o sepetse leeto la mohuto leeto leo le notla le dingaka go se tšwele ka kwa bookelong a kere ba go biletša o lolao ba bangwe ka se bagane ba tšwa go biletša ngaka monagano ka se gane ka ka la ra kere swantse ba go checka gore go swamola seng ka go affecta somewhere ba go biletša tšeo a ke di gane tšeo ba ba bitša ba tlo di amere kwa bona ba tlo go biletša ba re o kwa letlalo o la kwa eng o la kwa meno go bona ga gona mo meno ba ka ba gane ba kana ba mara e ke leng ka hwetša ke makatša le dingaka ke ya go ke gana gore ge le tlo mbiletša bo di-psychologist what and all this counselors and so on ya ba ba emenyane because nna ke nana ke šetse ke boletše le nna ntwa mathomo e leng gore nna nkile ka itea ke gore go mpotša ka tabela gore be ke sa go botša ka the-ICU gore ke tepone banela mathomo ge ke teponela mathomo ke le ka go fena gore ge ke teponela mathomo nna ke tepone ke bona sepile ke kgopela go ya mohlapologong ka mola ICU ke kgopela go ya mohlapolong kgale ke dutse mo mpeteng ke patlana marawa o ka nwa lokologa ke nana gore ba gana gore ke ye mola ba tšhaba gore ke tepone nna ka gapeletša ka ra ebela gona ke nyako tsena ka mola ka le ge ke tsena ka mola le na le ditseba di kamora tša mehlapolo gore di bo tsana ka dipile tšela tše digolo go areng bale go tsena ka kwale ge ke fihla kere ke bula lebati spilises gape ke a dipona bjale ke swane ke diputse gore na bjale o la ke mmanang bjale ke mang ya re ko go botse sese ya ka nto mathomo ileng ka emala ke ile ka ema ka lebelela spilisela ka re ke se lebeletse go ma 10 to 15 minutes ke homotse ba bangwe go ela kwa bana gane ke sa leshapona gane ka nako ele be ke dira what they call self talk ke bolela le nna ke a dipotsa gore ol shule slap ke slap o moswa wena a se ola wena o a sa lola le sela se fitile se fatlego slepe se swa se bale ke sona slepe so se njore ke se tšea se ke kitimele sona ka gore nka se morago bjale ba mpha le tsona menyetla boditše tša surgery tša go kgwetše rapere di-plastic ba dibjale ba surgery ke di ganela dijo ke nna ke tswa Limpopo ba gešo phišo ya kwa e ka stelo ka lentwe le bolelang ka yona a ke nyakelo tša gore tloje ke palela ko ga gae ka baka la gore ba le swantse bona ba tlo mpona ba dilo ba etla keno ba ke feletše ke swantse ke dule mo go dulang go tonya because of ntwele ai ka re nna ke motho wa go tsamaya ke motho wa go emema a ke nyakelo tša motono botsebotse le gore se taba tša gore ke re ke emema bjale ra tša gore ke nyako reng modimo o tsebile ke tlo baswa ke kgopela le ntlogeleng ke be ka mokgono gore ge batho ba kopa le nna le bona ba be inspired themselves kore motho ga mpona kgone go bona ke tsamaya ka bo di-cratch matšetši a mang ke tsamaya ke iša bana ke bana ba le ba banyane hwetša ba mpotšiša ile ba cratch ke ba rata gampe ka gore ba noepolela kere bana a ba tšhabesele o mongwe ne mpotša ka re wena gore a re wa seleka wa o swele le nna ke itseng that bad way ya gore kere ke belela back to ngolola ke sega kere bona a se gore ke a seleka mara go ka ba seleka o to swana le nna ele gona ngwana la tša thomo go tšhabela morago wa reng so ke berekiša go swama ka sefatlho sa ka just to show batho ba ka ntle go no reng e ka diagala go motho molo mongwe se se rena e ka diagala go motho molo le ka dutse ka mogone go a thutupa moki a se ntwe le rena re tla be re ibiditše mara e tla be le ntwe le gore modimo wa tla ba se re tlo diagala so ke tlotlo e ntšhe ke rata go efa batho go no reng amogela se se tla ba se diragetse go wena amogela se se tla ba se diragetse wena I think taba mathomo ke ya gore
o amogele o diagetse go ka mogono ene o iputša bile gore ge e be se wena be santse e diagetse mang ke be santse be sa diagene be santse e diagetse mang ene gape ya mathomo le ya go thuša gore o be le confidence o mbonang ke na le yona ke le ka mogono nna ke tšhabe selo ebile ke tšhale go ya anywhere le ka tla le lezama le gore la mphitlha e ka stay lo ka mo gona ka la iboela morago mašimong ke ile ka fiwa putšwa gore nna ke nyaka go šoma ka morago gore ke sa nyaka go šoma ka mpele na ka re pele ke mo ke le gona ke nyaka go šoma ka mpele ebile the sooner batho ba ke bentse ke ba thuša le before ba ka tseba gore ke changile ka mogono the better e tlo dira go lena ke amogele ka mogeleng ka nako le tlo re ke ka morago ke le nako a dijo ke go bereka ba ka re le nako a dijo ke nyaka go tswela ke pleke tša gona ke le ke swana bana ba nge ba tse di fork and knife batho ba tla ba ntoletse mahlo mo le ba iputša gore ba le ola go a reng ba le mara ka gore ba ntoletse mahlo ba a tseba gore ke mang ile ba tsora go diagetseng indiretse bophelo kwa ba bonolo Slepe wena go soga ga go dira gore o iphitlha ga go dira gore o thome go inyatša go dirile gore o ikgantšhe ka go ba wena le go feta ka mogolong gore ba o ikamogela ka gona ke ka fa ebile o leng motlhotlholetši wa polelo ka baka la gore o dira gore batho ba se ka ikgogela morago mabadi a rena re se ka fitlha ka baka la gore go na le batho ba bangwe ba na le mengwaga ba go betse a re tsebe gore ba swele a re tsebe gore ba ngwapile keng a re tsebe gore go diregileng ba sa iphitlha e fela ka baka la gago ba bangwe ba bona ba kgona go tswa ba kgone go emelela ka baka la gore motho o tla bapala le go dira se le leng gore se tlo mo kaone a feletša bophelo ka baka la gore o iphitlhile go gongwe tshwanetse gore o yo rutha go tseba mang gore mogo o kgona go rutha o phela o ke tswaletše o apere le dijesi tše dikoto go fiša ka baka la gore a o nyake batho ba bone e fela wena go ema kua pele ga batho o bolela le bona o fetola maphelo a bona nna ke thabela go bolela le wena no go thabile nna se seaka ene ba tswele pele ba die ka mogono ka gore ke na le tumelo ya gore go ka shera gore wa bolela ka se o fetileng go sona o bolela le motho o mongwe bontši bana hwetše ba re nee mathata tsa mo le the next person o tlo gore bothata ba se bothata bo thatanyana o sa diane bale ke rata e go bolela kana gore motho go tswela pele ke tsamaya ke šomiša ka mogono ke re I'm a walking inspiration myself ga wa sola go tlhoa o reng o tla ntebelela bano bona le ka mekgwa nke be ke berekile ka ema gore nne ke le gore ke ile ka hwetše le gore ke swabela tše di leng gona ke be ke ile ka bereka kae mpho nke be ke mo kry-ile kae bana ba ke na le bona ba botsana ba nke be ke ba kry-ile kae go bjale nke be le monyetlo ke na le ona go bjale mo go tswelela di nke be ke o kry-ile kae nna ke pshine go bolela le wena re botse gore go dikgokaganya tša le ya gore o kgwetša bjang gore batho ba kgone go ithuta tše dintšhi ka wena le seo leng sona letšatšing la lekgone no batho ba kana ba ikgokaganya le nna ka the platform ya TikTok ke tswa batho ba ntši ba rata yona which is Selepe Madisha Speaks ene gape go ba nyaka bo ma-Facebook bo LinkedIn ka rena re batho ba bole dikgwebo they can get me ka Selepe Madisha and then gape ge ba nyaka go dietša bo di-X ba ka nyaka ka Selepe Speaks ke tla fana ka tšeo for gone bjale okay ke lebogile go bolešana le wena Selepe go lebogile nna ke leboga Selepe Madisha Speaks ke ka mokgoleng gore mokgwetša ka gona go dikgokaganyo tša le ya gago ye tlhotlholetšo e tswa go bana ba gagwe le mosadi wa gago se sempho re leboga ka mokgoleng gore se sempho o thegile monna wa gago ka gona tswela pele o fetole le go kaonafatša maphelo a batho ntate Madisha ke lebogile go boledišana le wena thobela amen go fitlhela re kopana nakong e tlang go taba ya ka le Mankoko baby mo go Thobela FM nna ke mogoša malela go tuma go buša sa go llele tata